So khona ividiyo engiyenzile ngenza i-basic sleeve. So ngangisebenzisa amasentimitha, abantu bathi hhayi ufuna ama-inches. So masiqhubeka sisosebenzisa ama-inches-ke. So ngiyaphinda ngenza leyo vidiyo ngicela bandla ingalo yakho uyimise kanje njengalo popayi lo. Uyimise kanje muthi uthatha ama-measurement omkhono kubaluleke kakhulu ukuthi awenze kanje umkhono wakho muthi wenza umkhono omude uzoba uqopsi ngeke uze ufike la kwi-risk. So kubalulekile ukuthi mhlambe uyikala wena noma ukala i-customer ucela lenze kanjena isandla, noma ucela umuntu azokusiza khona umkhono wakho uzoba right. Kufanele isandla sakho sibe kanje, sibe kanje. Uyasibona sigoqekile? Angithi uyasibona lesi? Ngithi uyasibona lesi singaqondi. Masiqondile kanje uqedile ngalowo mkhono lowo uzoba uqopsi. Ngitshena indaba yangempela uzoba uqopsi muthi ufuna ube mude. So kubalulekile ukuthi isandla sibe kanje, usigoqe kanje. So ama-measurement ozowadinga-ke ubude bomkhono uzothi uyabo njengoba kuyenziwe la, shoulder to wrist. Uyabo la? Angazi nami ngithi yini. Okwami u-22 inches sengimakile. Angithi uyabo vele? Iphepha lami leli ngiligoqile. Angithi uyabo? Ngiligoqile iphepha lami leli, ngiligoqile. Ngizosika umkhono ophelele. So ngidwebile shoulder to wrist. Angithi uyabo? Nakhu i-elbow la. Landelayo-ke nawu ama-measurement shuthi la yila. So la i-biceps la obhabhayi abakhulu khona kakhulu uzo-measure-ke ukusuka la uye la. Uzothola i-cap height, i-cap height leyo, i-cap height. Muthi la ma-measurement yabo wonke la. So owami i-bust measurement, i-shoulder to bicep u-5 inches. Yabo ngizomaka u-5 inches. Wonke ama-measurement akho azoqala lapha la esiwamakayo manje. Mase kulandelayo i-shoulder to elbow, indololwane. So ngimakile-ke ngikalile okwami u-11 inches. Nawe uzomaka-ke owakho. Mase udweba umugqa. Udweba umugqa. Udweba umugqa. Uma uthanda ungawubhala ukuthi i-elbow line or i-bicep, i-shoulder line, njalo njalo. Lana-ke i-risk la. I-risk la ogcina khona umkhono wakho. Mase utholile lawo ma-measurement, angithi uwatholile angithi lawo ma-measurement. Uyabo la ku-biceps uzorawundela, urawundele. Ngithi uyasibona lo mdwebo ukuthi uthini? Uzorawundela nge-tape. Uyabo? Okokuqala lokho. Ukukuwena-ke ukuthi uya-add-a u-2 noma u-3. Ngicabanga ukuthi i-sewing allowance ne-ease le. Ya, i-sewing allowance uma kuwukuthi uthanda u-ease. Iyo lena i-sewing allowance. La ku-elbow nakho uzorawundela ngethepu. Yonke indawo uzorawundela ngethepu. Angithi uyabo? La kuthiwani? U-add u-1 la kule ndawo le. So i-biceps yami mina uwu-15. Nawe uzomaka eyakho. Ngiyathemba nike nabona nginey'ngalo ey'nkulu. Uma ngikhuluphala zona kuqala. So ngithola u-15, so 7 inches no half. So ngizo-add u-2.
mana singa-edi kuqala. Lapho ku-elbow ngithole u-11 no-half, ngizodivayida ngo-2. Zonke lezi iy'namba lezi ngiy'divayida ngo-2. Angithi uyabona, sengiyamanja le nto engiyitholile laphana endololwaneni ngesikhathi ngi-round-ela. Laphana ku-risk-i nakho ngithole u-7, ngizowudivayida ngo-2. Ngo-2, angithi uyabona ngithola bani? U-3.5 inches. Yabo, ngithole u-3.5 mengidivayida ngo-2. Ngithole u-3.5. Nawa amaphoyinti yami. So siyasho-ke lesi sithombe lesi. Sithi la u-add u-1 la. La ngizo-add 1 inch lana. La uma uthanda u-add u-1 kuya kuwena. So ngizo-add-a ngizo-add-a u-2. Ngizo-add-a u-2. Nala ngi-add u-2. Isithombe niyabona nje. Add u-1, nga-add u-2, nga-add u-2. Khanya ukuthi uyabona. Angithi uyabona ingadideki. Mase uyahlanganisa-ke kanje. Angithi uyabo uyahlanganisa. Sewuhlanganisile uyasibona i-sleeve sayo. So nasi sona la le i-sewing allowance. Ithi i-sewing allowance. Sewing allowance, ngithemba kuyazwakala. So uyamezha la nala nala iy'ndawo eziwu-3. Divayida uyarawundela ngethepu njengoba ukubona esithombeni. Divayida ngo-2, konke udivayide ngo-2. Yonke le answer oyitholayo uyifaka la maqondana nakho. La uzo-add 1, la u-1, 2. Uyibona nje, njengoba kubhaliwe kule sithombe. Uzobona-ke nawe ukuthi wenza ziningi njalo iy'ndlela zokudweba iphethini yomkhono. Ningathithi ile kuphela angithi uyabo. So ngizofuna iphathi nendawo yalo layini lo. La ngiyithola khona ngizofaka ichashaza. Mase ngifuna u-half futhi walo layini la ngithola khona nala ngifuna u-half walo layini lona. Sengifuna phela ukudweba ngithi so la mina ngijwayele ukunyuka ngo-half an inch. Kuwena-ke la 0.5. Lana ngehle u-0.20. U-half we-half an inch, quarter of an inch. Ngithanda phela ungayehla ngalo u-half an inch. Kuwena. Ya, ngicela ukuyehla ngehla ngalo. So noma sithi 1 centimeter. Mase-ke usuyadweba phela. Angithi uyabo. Yiwo enjalo lo. Umkhono wakho. So uwo-ke lo. I-sleeve akho usuyamsika. Iphethini yami imfishane unga-add-a lapha 1.5 inches la ekugcineni for ukuphetha umkhono. Uma kuwukuthi usuyathunga phela. Angithi uyabo.
So sungadweba ukuthi bese mhlambe i-back uthi i-front. La e-front ungangena la quarter of an inch or half an inch, uyabo? Hheyi bazalwane ziningi njalo iy'ndlela zokusika imikhono. Angithi uyabo? Kodwa uyahlupha-ke lo one-front ne-back. So umuthi bawufaka ama-dot awu-2, mhlawumbe ufake i-dot elilodwa khona uzobona ukuthi iyiphi i-front ne-back. So uwo umkhono lona. Ngithembe ukuthi mhlawumbe khona osizakalile. Angithi uyawubona lo wase-front uthi ukungena kancane ngoba vele zithi ukungena nase-front kwiphethini. Angithi niyawubona. So uwo-ke lo. Uthi-ke ihlukahlukene khona emfishane khona kuthiwa nje i-cap sleeve. Lo nje uwugcina la. Ungawusika uwugcinise la. Uma kuwukuthi ufuna ufike endololwaneni kwi-elbow uzowusika ube mfishane kukuwena, noma ufuna ube u-three quarter uwusike ube u-three quarter uzosebenzisa wona lo. Ugcina kwi-elbow. Uma kuwukuthi ufuna ukuyenza i-bishop sleeve, usukela kuwona i-basic sleeve uyawusika. Ihlukahlukene khona o-slash and spread method la usike khona noma usike nje usike. Ngisho mane ufuna amavidiyo ngenza mhlambe imikhono ehlukahlukene. Imikhono ehlukahlukene. Right, kufanele uqale uyi-test iphethini ukuze uyibone ukuthi i-right. Uthenge indwangu eshibhile uyi-test-e ukuthi i-right. Uma kuwukuthi mkhulu kakhulu mhlawumbe uwunciphise. Lo nje ngiyawubona ukuthi mkhulu kakhulu ngifake i-sewing allowance eningi. So ngisazowunciphisa lo wami, uwunciphise wenze ama-alterations more time. So ya, yilokho engifuna